aha 2007 byo kwa kabiri 2023 omakuru gita Agacencwire tukakwereka imbere y'ishomereri eri Nyakahanga Primary School yabireremu abana bari kushitama hansi ahantu bareze ukuzire kana kirasi ziri mu mberambi. Erizoba Mbarara City South yahereza ishomereri entebe 14 kubahweraho kubona abana bakubasa kushitama. Mukuru w'ishomereri Sebwishi Jona nagira ngo hatabeja hishomereri beyongire kandi nabwe babire batinaho kushitama. Twatungeze entebe first priority twakuhereza ubugano bire kushitama hansi nabo buryo hatushitama desk says. Nishemerwa munonga habwijoberi kureba modi yanje hazamu entebe Nyakahanga Primary School yafuna entebe 14 kandi kibaya mixed primary school yafuna entebe mushanu konka ninjiraho nsakutandikiraho konko kurugera twamarwa nk'abantu nakantu kace konka nkabasa kugira ikikayamba umashomeraga magutu wagireho especially agagariya abana binji tubinde ko kushitama. Entebe 9 nizo zagabirwa amashomero 9 omuri Mbarara City South Erizoba kandi arasisi Moses Arho yabehanangirizo ko yesaje bakatungura umutindo gw'ebyo bwegese. Arebero bwana buto bushitamya kitundubare nke ebyo kurinda kuterwa njurito bakuriro mbyaro nahora ruyare cyansa mbwenu ko nareba ngo Nyakahanga nemo muri yeze zikonsideringiro nashemero konka hati twabwetura twabukutweka tugende nyena nkotinge statement yanjye ishwebereri kugira ngo imoto mwine entebe abana nibashitama hansi nicyo kiri kuretera obutaperforming hati mbwenu twareta deski eziri kwingana 9 kuzo mu mashomero 12 Nsima division South division abo kuhereza entebe kana amashomero gitu gabiraga rukubi rero kuza kutwara entebe zikukira yenyingi ni Nyakahanga aha bwenki twombekire yebina bibiri bisya kana hato kutwombeka twayombeke kizimba ati ntwombekeza na tarazo tutukikora cement tukikoreke waka klasa itwombeka no reberi nkaburayi. Entebe zimaze 0 sente ziri kwingana miliyoni 16 gashakweri yasuri tugusa.